Tujyana kuko ikaze mu makuru y'imyidagaduro tujye tukugeza byinshi bigiye bitandukanye mu isi ya siporo ndetse na entertainment. Ni wa musore wanyu Idi Amin yongeye guha ikaze rutahizamu w'umunyaportugal Cristiano Ronaldo w'imyaka 39 yatangaje ko nyuma yo guhagarika gukina umupira w'amaguru azitabira ibikorwa bitandukanye n'uyu mukino. Mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru M Studio cyo mu gihugu cy'u Rwanda yavuze ko nta gahunda afite yo kuba umutoza cyangwa gukora indi mirimo ifitanye isano n'umupira w'amaguru. Cristiano Ronaldo yagaragaje ko yishimiye ubuzima abayemo muri Arabia Saudite aho akinira El Nassr ndetse ashobora kuzasoreza umwuga we w'umupira w'amaguru muri ikipe. Yagize ati sinzi niba nzahagarika gukina mu myaka 2 cyangwa 3 ariko birashoboka cyane ko nasoreza gukina hano muri El Nassr. Ndishimye kandi nifuza gukomeza gukinira muri Arabia Saudite. Mu myaka irenga 20 amaze mu mupira w'amaguru, Ronaldo yanyuze mu makipe akomeye nka Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus ndetse na El Nassr. Yegukanye ibikombe bikomeye birimo Ballon d'Or 5 na FIFA Best Player Award inshuro 2. Umupira w'amaguru kandi wamufashije gushora imari mu bikorwa bitandukanye birimo gukora imibavu, imyambaro, amahoteli, restaurant ndetse no gukodesha indege zihariye. Uyu mukinnyi w'icyamamare yemeje ko yifuza gukomeza gukora ibikorwa bitandukanye bitari umupira w'amaguru, aho atangaza ko atigeze atekereza kuba umutoza mu gihe azaba ahagaritse gukina umupira w'amaguru. Mumeje kugushimira udukurikira, ni buri mushyana gusabye kandi subscribe kugira ngo tubone mu biganiro byacu bya buri munsi ndetse ujye unatanga n'ibitekerezo. Nawe wishimiye inkuru zacu, please share, biradufasha. Kanongere mushimire, Imana iguhe umugisha.